kijanye n'isura njewe sinza ngitindaho cyane no kuba washaka umuntu uri muri Amerika sinza bitundaho cyane ni byiza ikintu nzatindaho ni imyaka yewe iranje no vuga ko ari violence umuntu ushitsa umukobwa afite imyaka 45 il à l'âge de ménopause iko anengia mu ménopause atazala kama cyangwa ukeneye ngo ejo bundi uzotanga ubwira abera bagusengera ngo ni bakurebere nguko hari umwana uhauze yewe gushaka hanze ni byiza ijana kujana ntagisa nabyo ariko hakabaho standard na limite runaka umuntu atagomba kurenga. Ufite imyaka 26 shatse umugore ufite imyaka 40 uwo ni mama. Waruvuze ko ari violence ikorewe nde muri ico gihe? Ikorewe umuhungu kandi ari we washatse? Yashatswe. Ejo nijo gavyari Sodoma ni Gomora. Ngo abakecuru bari barivuze mu bana. Nico uzugasanga Sodoma ni Gomora habaye ibyakurusha handi. Ari ikibazo cyabaye ngo nuko abasaza bajaga mu bana batoya abakecuru n'abakaje mu basore bato. Nico kibazo cyabaye. Ari byo bihari kuri no munsi. Nibyo bihari. Tuvuge ku rugero hari abahungu hano batazabapagasa. Buturegerege barahari. Ugasanga umuhungu tagira haba, tagira geto. Azagenda arara mu mihana. None se ngo muhungu azareka gufata ubonetse wese. Ikintu cyambere kigomba kuranga umusore wese no gukora. Ugakora, ugasa neza, ukambara neza, ugaca. Ibindi bizoza bigukurikiye. None tuzi upagasa. Kandi gutapagashije tiwosa neza. Onse uzosaba ikirato, usaba isimisi, usaba ipataro, usaba ibyo kujya, usaba aho kuryama. Ukuri umuhungu cyangwe uri umugore. Okay, abavyeyi bunyine baratenzwe mu bintu bijanye no gushingira abana. Ku ruhande rumwe. Cyane haba rero side zombi. Umukobwa asigaye aza agatangariza biwabo. Nakundanye n'umuhungu w'abanyanaka. Ko turateganya ubukwe gushya none bazoza kubaza. Itangazo. Umuvyeyi akagwa kabjuka agasara akamubwira ngo ujemere ujange. Sinamaje kukugisha nitangazo. Kurumva umuvyeyi adatenzwe. Umuvyeyi aratenzwe. Aho abavyeyi nabo abandi bavyeyi nabo babaye aba materialist. Yuma ngo n'umukobwa wo hanze. Akamama ngo namahoro. Ubwo kananje ngira umukazana uri muri Amerika. Bene abo bavyeyi nabo barahari. Ku bakobwa nabo ubunyine umusaza sigaye amayicaza abakobwa biwe. Niba afite nk'abakobwa bene aba nyine boja nko muri Miss Murenge gushaka ikamba. Ubwo abumvishije imvugo barayumvishije. Akamubwira ati murashaka hano gute? Mureke gushaka hano. Nimureba abo hanze ko murabona buno buzima. Tunke abavyeyi nabo bafasha abana bamwe babahindura igishoro capital. Ariko sibyo. Abafite umugisha kuba bari kumwe n'abavyeyi muza mwicara mukore meeting muvuga ibibazo byo muri famille muze si ibintu byose. Aho none se bigera kuri level yo kuvuga ngo umuhungu ageze kuri level yo gushaka umukobwa ufite imyaka 45 uri menopause muri menopause waciye. Aho famille ukunda nta jambo yo bigifata kweri ngo bavuge ngo no ibintu turabyanze. Aho niba ariho famille cyo kwa ngo ibintu turabyanze ugasanga hari abandi bantu bivanze bagiye gufata responsibility za famille ngo basupportinge wa muhungu. Se bari abantu bo ni bakaziteremo cyangwa ni bande tubite gute? Ahubwo ni gute ikibazo twebwe gatugira nta bigo ngorora muco tugira. Kanka bira biwanja byiwawa umwana naniranye yarabaye wo mu biyovya bwenge ukabona nta muco afite nta network az'umuryango afite. Mujane mu bigo ngorora muco wishure
umwana agenda be trend bamukuremwo ubufu umwana be muzima naho nufata ngo kubera ko umwana yananiranye swate ngo reka tumushingire hari uzoba umwishe inshuro zibiri kuko ntumwishe wenyine umwicanye n'uriya muryango agiye kubabaza uyu mwana w'umukobwa w'abandi agiye gushaka cyangwa niba ari n'umukobwa agiye gutuma nanone uyu muhungu nawe azagira agahinda bikaba byanatuma hari abagore basigaye banywa inzoga kubera kuko bagize agahinda k'abagabo babo hari n'abagabo banywa inzoga kubera agahinda k'abagore. Muraho neza bakunzi ba Joshua Entertainment muri wa mwanya mwiza w'ibiganiro mukunda muri benshi turabaramukije abandi tubirijeho aho muherereye hose dushimira kandi abamaze gukora subscribe utwujuje 10,000 by'aba subscribe uruwa Agaciro rero kuri twebwe wakanze subscribe ndetse nawe uri kureba kino kiganiro tarakora subscribe turagusaba ko uwaduha iyo subscribe kugira ngo tuzaze tukugezaho ibyiza nk'ibi ngibi. Turi kumwe n'umutumirwa kuri uno munsi rero muri bya bihe byiza nyine byo kwiganirira tubagezaho turi kumwe n'umutumirwa tugiye kuba tuganira nawe byinshi bitandukanye. Reka atangire yibwira abadukurikiye dukomeza tuniganirira tuguhaye ikaze. Murakoze cyane turishanga hano mu rugo. Namahoro kabisa. Izuba gusa mugana abakongomani bazava ngo jua na njala uchafu na njala iyo byivanze bibindi bintu. Ya ariko wo kureba ntiyabona ko izuba ryakugezeho. Ndabizi azaba gugo kamera naye bikabsha. Ariko wenda bambonye live wasanga atari nkuko wenda uzaba ufite akavumbi karahari nuko kamera itayitunga neza ariko ko yikajije yo kabona bishobora kukabura bishobora kukabura bitewe n'ukuntu nyine umeze. Ndabizi simpanyibona kamera ni hayimbona oya bakubona baratera commentaire kwanza barebe nguvu ishati yambaye ihagaze nkangahe arakandi ga t-shirt kagaragara indani ko ngaka ko karaboneka dore urakaberetse kibakiwe wambaye ishati nziza. Merci beaucoup. Aryo urazidandaza ndi umukomeretsa wese turi umukiriya wanje cyane rwose ipataro nambaye n'isi n'ibyaho n'ibyanje kabisa. Uri umwambitsi mbese ese no mwambisi hajya ya no mwambusi wambikaga yona kwambura no sinzi mu Kinyarwanda ko iryo jambo ari cyo nivyo umwambitsi bavuga umunyamideri ariko si Kinyarwanda nanone Kinyamurenge no mu Kinyamurenge nta Kinyamurenge naho ntiri haribone nta ndi umudandaza w'amahuzu Waravuze ngo kwibwirana nitwa Nguvu Samson Gideon ndi umukongomani kuri ubu ndi hano muri Kenya ariko iwacu ni muri Kongo mu Gatengari muri Sud Kivu précisément muri territoire y'Imwenga muri collectivité d'Itombwe muri groupement Bashimunyaka muri localité Gaciro. Uri umunyagasiro ndakuri kose none uramaze kwivuga hari gisigaye oya ubu nta urumva nta kintu gisigaye tacho urubatse kubaka iki inzu yubakwa n'ijisho urugo se bazagubaka gute haje nukuza nundi mudahuje sindashitsa turashitsa ariko ko ndashaka kurashaka uri mu nzira wenda duhere naho ngaho bese bashingira kuki kuvuga yuko umuntu yatinze gushaka nk'abasore cyane nkawe. Umusore wose ubundi bashingira kuko umuco w'ikinyamurenge abenshi bashasaga ari batoya guhera ku myaka 18 ukazamura hari n'abashaka bafite 13 14 vuga ngo ugejeje muri 20 30 ubaga washaje
ariko nanone birategwa kuko nanone iyo upfuye ufite 30 bazaba ngo afuye akiri umusore apfuye akiri muto no waba ufite 30 utarashaka ngo arashaje donc abantu n'abantu bazovuga tu ariko kandi ndagutinda kubaho nta no gutebuka kubaho buri muntu wese agira igihe ciwe oya gutebuka bibaho no gutinda bibaho kandi uba watebutse kiraba arico gihe cyawe oya bibaho okay ushobora kubyirengagiza wenda kubwo kwidefanda ikintu mbere y'igihe cyacu ntago wakora ikintu mbere y'igihe cyacu ariko ushobora kurangara igihe kikagucaho ariko igihe kiguciyeho gute warangaye wasamaye igihe cyo gucaho urishobora kutarangaye ngo ariko se ndangaye gute ndakanuye sinarangaye urabihamya ko utasamaye tagusamara ndabizi yuko uri umwe mu bemera Imana nyine n'igitabo waragisomye Bibiliya ivuga ngo bafite amaso ntibabona ibyo ni ibigirwamana si abantu oya ibyo ni ibigirwamana biranditse muri Zaburi oya ntabwo ari ibigirwamana bifite hari n'abantu bafite nyine amaso ariko batabona uwo mutume wanditse tuwushake mfite Bibiliya igifaransa icyingereza igiswahili nta hantu uzi havuga ngo barambara ariko ntibashira imbeho aho iby'imbeho n'amaso birahura byose biri ku mubiri narishatse kuvuga rero ko nawe hari igihe ushobora kuba wararangaye utabizi kandi buriya nimba hari ikintu kigora nyine ni ukuyobora nyine umuntu wayobye atazi ko yayobye oya none ushatse kuvuga ko nayobye oya niyo waratize wararangaye sinatinze natinze se uza amatariki y'ubukwe bwaje sinyaza ariko kugeza ureka nkubwire kugeza kuri uno munsi kera njene nabona ko wayobye okay izo ni analyse zawe kandi n'undi wese yo kwanaliza uko abibonye ariko buri muntu aba afite perspective yiwe ukuntu abona ibintu nuko abifata kuri wowe ubona imyaka ikwiriye yo gushaka ari nk'ingahe buri muntu wese afite imyaka yiwe ikwiriye mbese kuri wowe ni igihe gusa ni igihe uzarebe neza igihe kitazagucaho ariko kizoncaho kiyakija igihe cyawe nkami tubona n'ikiganiro dukoze waruzi igihe cyacu oya tugikoze uburyo tubikozemo sibwo ngiye kuja muri detail ariko ukwaya amasaha byari byanditswe ko tugomba kuba tuhadukora iki kiganiro nta hantu nagombaga kuja gahunda zapfuye nagombaga kujamo zari nyinshi n'amashuguri narindimo ariko kwari ukugira ngo ano masaha tube tuhatuganira so nta ruhare wabigizemo naje nta ruhare nabigizemo ariko birabaye kubera ko ari igihe cyacu ukomeje rero kwidefanda yuko so kwidefanda nta bintu wagerageje ndi wari ukeneye kuja hanze n'ubu ndabikeneye uracyabikeneye gituma utagiye hanze hari ibyandenganye hari igihe kitaragera kurumva that's the point number 2 your time will come ariko hari n'ibyandenganye wasanga hari amahirwe nari mfite wenda ntagize gute ntakoresheje ibyo ga ntubizi iyo uje kubimenya ko hari amahirwe ahari uba warayakoresheje uri kumva still nanone biragaruka kuri cyagi oya habaho kurangara rero n'abasore benshi batarashaka impamvu utagiye hanze wararangaye nakubwiye ko nyine muri izo nzira zibiri urumva hashobora kuba hari opportunity ntakoresheje neza hakaba n'igihe kitaragera urumva rero kimwe yuko nawe utinda cyane kuri aka kawe twavuga igihe ukacigiza nico kibanza igihe hari nibyo wirukansemo wenda byo kuja hanze tibyakunda jewe nari ngiye guca Mexique birapfa urumva kuri abantu baciye Mexique cyari igihe cyabo cyo kuja muri Amerika nukuvuga igihe cyabo cyo kuja muri Amerika cyageze wogenda ntana visa ntanti wogenda ndavi aho ube nk'abandi ngo no muri mpesa tuzocamo aho ngaho bihakana wogenda ntavisa
Yes, reka duhome twiganirire rero. Ni kugatorera. Ni kugatorera. Turataramye. Dukomeze twiganirire nk'abantu b'abasore nyine. Yeah. Hari abasore nyine bajene bari mu gutekereza gushaka cyangwa se kubaka ingo. Bakubita imibare y'ubuzima mu mitekerereze yabo nyine ifite urugero nyine rwayo, bakabona ubuzima bwo buranze nka wa wundi wahombye ataradandaza. Yes, agahita ashaka umuntu navuga nyine donc utajanye nyine na vision bundi yagakwiye. Bon, nizo vision ziwe kubera ko niyo mitekerereze nyine iyo, ariko iyo aza gutekereza neza ntago ari kuba wenda ari we wari kuba umuntu nyine w'inzozi ziwe. Uri kubyumva? Akabashatse nyine swat umuntu ukuze cyangwa se undi muntu ufite donc umuntu atari proud yiwe. Akabana bamara kubana ugasanga n'ubundi nta kuramba. Ibyo rero bikagaragara cyane mu bajene ba hano. Sinzi rero nyine yuko sobanura yuko nyine koko impamvu nyamukuru ibikora nimba koko nkuko nje nari mbivuze ari ubwo bwoba bw'ubuzima buri kubitera. Okay. Ibyo uvuze somehow ni ukuri bitewe n'imyumvire ya buri muntu wese, ariko jewe uko mjumva inyungu zahozeho kuva kera n'ubu zirakomeje ko haraguma kuza n'izindi nyungu. Ikintu cya mbere gushaka byose ni inyungu, kandi byitwa gushaka. Nta place nta specific place wandikiwe ugomba gushakamo umugeni. Uvuga ngo nta boundaries zihari. Uvuga ngo from aho utuye mu mugabane utuye cyangwa mu wundi mugabane wemerewe kuhashaka umugeni. Hanyuma muri kwa gushaka uba ufite criterias ugendera, ubuze n'icyo ushaka n'icyo ukeneye. Hari abantu bamwe tuvuga ngo nguriya muntu ngo yashatse ngo umugore mubi batajanye. Wese umugore mubi numeze gute? Atari uwawe. Umugore mubi n'utari uwawe. Umugore mubi nukuvuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumenywa n'uwamukunze, n'ubwiza bw'umugore sibyo bumenywa n'umugabo wiwe. Jewe sinoza hano ngo nkubwire ngo nkamiye urabona ngo runaka ngo yazanye umugore mubi. Ayo ni amafuti, kuko nanone nindabivuga ntacyo biri bwongereho. Ariko kandi okay, kuko ijanye n'isura njewe sinza ngitindaho cyane, no kuba washaka umuntu uri muri Amerika sinza bitundaho cyane. Ni byiza, ikintu nzatindaho ni imyaka. Yewe iranje no vuga ko ari violence. Umuntu ushitsa umukobwa afite imyaka 45 here à l'âge de ménopause, iko anengia mu ménopause, atazala kama cyangwa ukeneye ngo ejo bundi uzotanga ubwira abera bagusengera ngo ni bakurebere ngo ko hari umwana wawuze. Yewe gushaka hanze ni byiza 100% ntagisa nabyo, ariko hakabaho standard na limite runaka umuntu atagomba kurenga. Ufite imyaka 26 shatse umugore ufite imyaka 40, uwo ni mama. Waruvuze ko ari violence ikorewe nde muri icyo gihe? Ikorewe umuhungu kandi ari we washatse. Yashatswe. Ashatswe ate kandi ari wateye intambwe ya mbere yo kuja gushaka nyine uwo mugeni? Nyine hari ukuntu byitwa ko ari wateye intambwe, ariko buri wayiterewemo. Tijewe sinovuga ngo ngo ndaje gushaka ngo umukobwa ufite imyaka iri hejuru ya 30. Tibishoboka.
habe na 30 ni myinshi 30 ntabwo ari myinshi. Okay, iyo niyo byibuze ikwiye kuba maximum kuri wowe, kuri njewe no ku bandi bahungu. oya kuko na hejuru ya 30 yabyara kandi akakubyarira abana wifuza. Ni kubi bahati, siyo bahati mu gihe afite 35. Okay, 35 wibuke ko hari icyo bita menopause ziri precoce ziza mbere y'igihe zihera kuri 35. None urashaka umugore akujarire umuhereza intamfura kandi gasi ubugumba. Si ikibazo cy'ubugumba. Urabona Ana Sara nyina wa Isaka muka Abraham, iwe cyari ikibazo ngo ni Yesu wari waravuze ngo untavjare vuba ngo azojara nyine atinze. Uri kumva hagira bahati nyine aza kujara, nawe yari amaze kubona ko bitakibaye, abwira Abraham ngo namu iwe nti Abraham ntabwo yaciye Sara inyuma, yamuciye imbere. Kubera kuko niwe muhaye uburenganzira. Uri kumva yamuciye imbere gucaka Imana gukora ikintu ngo umugore atazi kinyume ariko yarambwiye ati ngaho singira Hagari. Singira Hagari noneho turebe ko yo tujarira kandi gara abantu bazategereza ko Hagari yari mubi. Yari umwana w'umwami wo Farao, yari umukobwa wa Farao. Rero abantu bwose bagume bashake hanze, aho buyaba twese twari dushatse hanze. None se impamvu navuga ko benshi nyine bahuriza kuri ico kintu cyo kuvuga ngo okay, nuko nyine biba bigiye muri dori bice rero amakategori y'abahungu dufite hano. Hari uvuga ngo njewe gusa ngo ngapfa kubona gusa mu diaspora, titaye ku isura, titaye ku myaka, uwo no mushaka. Uri kumva hakaba uvuga ngo jewe mbonye gusa umuntu uzoza unyishurira renti kicara nkaja ngakora udushuguri twaje nicaye nta dushuguriga kabaho akantunga, jewe uwo no mushitsa ntitaye ngo ibiki. Aho abandi ati nije mukuru muri famiye, umuryango wacu uracari hasi, reka ndewe umugore nubwo atari mwiza ariko boosting ifamily. Hakaba n'abandi babangiye gushaka umugeni, singiye gushaka umusponsor. Ni atazanohereza amafaranga hano ariko bizamfasha kwihutisha dossier nisange hehe muri Australia, muri Canada, muri Amerika, sivyo? Hakaba abantu bashaka umugeni batitaye kuri izo critère, agashaka umugeni bagakundana kandi nivyo bakanabigeraho ndetse vuba. Ariko kwama wiheba ukavuga ngo uzane kaka ufite imyaka iri hejuru ya arabari mu gushaka n'abari hejuru ya 40. Uri kumva hejuru ya 40 iyo ni violence. Nose we wa mukobwa we niba ari umukobwa ari umukecuru, urabona ibyo bintu ari byo kuvuga ngo ufite imyaka 40 ushatse umwana w'imyaka umusore w'imyaka 25. Ejo nijo gabyari Sodoma ni Gomora ngo abakecuru bari barivuse mu bana. Nico uzugasanga Sodoma ni Gomora habaye ibyakurusha handi, ari ikibazo cyabaye ngo nuko abasaza bajaga mu bana batoya, abakecuru n'abakaje mu basore bato. Nico kibazo cyabaye ari byo bihari kuri no munsi, nibyo bihari. So rero abahungu inama nagira abagenzi banje batarashitsa nkuko kwanje ushaka umugeni hose kwisi biremewe, ariko kandi gira ibyo wemera n'ibyo utemera. Nizihe ndangagaciro ubona wewe zagakwiye kugira umusore kuba ku musore cyangwa se umusore yagakwiye gutunga umusore uri gushaka umugeni? Criteria agomba kugenderaho iwe agomba kuba yujuje. Mbere yuko umuhungu agomba kuba yujuje. Icyambere nukuba ushoboye kwibeshaho.
mbese kuba ushoboye ubuzima bwawe wenyine. Tuvuge ku rugero, hari abahungu hano batazabapagasa, buturegerege barahari, ugasanga umuhungu tagira haba tagira geto, azagenda arara mu mihana. None se ngo uwo muhungu azareka gufata ubonetse wese? Ikintu ca mbere kigomba kuranga umusore wese ni ugukora. Ugakora, ugasa neza, ukambara neza, ugaca, ibindi bizoza bigukurikira. None tuzi upagasa kandi gutapagashije tiwosa neza. Ose uzosaba ikirato, usaba isimisi, usaba ipataro, usaba ibisho kurya, usaba aho kuryama, ukura umuhungu cyangwe uri umugore. Habe n'abagore basigaye bakora. Jewe ndakiretera irenze kuba ukora, ukagira n'imyitwarire myiza. Ufite abahungu hano bagiye mu biyobyabwenge, bamwe inzoga, umuhungu utarashaka akazi agenda adandabirana kwibarabara. Ibyo bintu nabyo rwose ni umwuka mubi turawucasha. Ni umwuka w'abaheti. Rwose pe abantu icyo kintu pe bagende bagisura inyeho. Mureke inzoga nta kamaro zifite. Mbese niyo meja criteria jewe nagendera. Kandi nanjye njya gushingira umwana ni ukureba n'abantu bari responsable. Wose hari n'uwobona n'uwo mugore wo hanze ariko akaba still akaba responsable. Cyane birashoboka. Yes. No, urakoze uganiriye neza cyane. Noneho nuruhe we wabyise violence. Nuruhe noneho ruhare rw'ababyeyi bakwiye nyine kugaragaza mwishakana cyangwa se mwukubaka kw'abana babo ku mpande zose. Ari uriya wise yuko yakoreye violence n'uwayikorewe. Okay, ababyeyi bu nyine baratenzwe mu bintu bijanye no gushingira abana. Ku ruhande rumwe cyane haba rero side zombi. Umukobwa asigaye aza agatangariza abiwabo, nakundanye n'umuhungu w'Abanyanaka, ko turateganya ubukwe gushya, none bazoza kubaza itangazo. Umubyeyi akagwa akabyuka agasara, akamubwira ngo ujemere ujange, sinamaje kukugisha nitangazo. Kurumva umubyeyi adatenzwe, umubyeyi aratenzwe. Aho ababyeyi nabo, abandi babyeyi nabo babaye aba materialist. Yuma ngo n'umukobwa wo hanze akamava ngo n'amahoro, ubwo kananje ngira umukazana uri muri Amerika. Bene abo babyeyi nabo barahari. Ku bakobwa nabo ubu nyine umusaza asigaye yamayicaza abakobwa biwe, niba afite nk'abakobwa bene aba nyine boja nko muri Miss Murenge gushaka ikamba, ubwo abumvishije imvugo barayumvishije, akamubwira ati murashaka hano gute? Mureke gushaka hano, nimureba abo hanze ko murabona buno buzima. Tunke ababyeyi nabo bafasha abana bamwe babahindura igishoro capital, ariko sibyo. Rero bano babyeyi icyo gira imbaraga nuko ababyeyi bose bagugaruka mu miryango, uburyo bwo gushingiranwa kw'abana. Ariko tutirengagije kuko hari n'ababyeyi bicira abana, basenya ingo z'abana babo. Ukaba ubizi ko umuhungu wawe ari gito ariko ukamushigikira, ukaba ubizi kuko umukobwa wawe ari gito ariko ukamushigikira, kuko nta mubyeyi ushobora kuvanga umwana wanje n'umunyamakosa n'umwe mu ijana. So ikinyamurenge kimwe, hari kimwe tugomba kuzashira ku ruhande, ukuri kukaza kuvugwa kose. Yego, kugira ngo abana nibubakana bazabane neza. Jewe nigeze kumva bavanga umuhungu nyina akazamubwira ngo kubita umugore wawe. Nyina igipfuna cyo kamagitora ingono, kandi umuhungu wasomye wamaze kaminuza agahonda umugore. None urumva ko uwo mubyeyi twamwitiriye zina, tumwise umurozi, tuba tumushekereye. Ni shetani cyo kimwe n'urupfu, kuko biravanga gusibye urupfu niko rukwiye gutandukanya abangaba. N'urupfu gutandukanya abashakanye
buri Imana ifata divorce nicyo kintu gikomeye imbere y'Imana kuruta ibindi bintu byose. Divorce ni wasi ngufu dukomeza tuganiriza ndetse n'abadukurikirana kuri Joshua Entertainment mukanda subscribe dukomeza tubagezaho ibyiza nk'ibi. Mu muco nyine cyane wacu iyo umwana yananiranye umusore donc cyane ku musore iyo ari wa musore wananiranye swate yabwiye mu biyobyabwenge mbese nyine kurya tuzi nyine iyo mvuga ikoreshwa ngo yarananiranye urumva ababyeyi ikintu bazabatekereza ni ukumushingira urumva uracyari umusore wewe nturubaka utekereza yuko urugo ari ubuhe buzima nyine buguha ku buryo nyine buguhindura umuntu muzima kuko baba barugutayemo kandi warabananiye utekereza rero utekereza ko urugo ari ayahe masomo nyine ruguha kugira ngo utyaze ubwenge nyine bugaruke ku nje ndumva nta masomo arimo ahubwo ni gute ikibazo twebwe gatugira nta bigo ngorora muco tugira kanka bira biwanja byiwawa umwana ananiranye yarabaye wo mu biyobyabwenge ukabona nta muco afite nta network z'umuryango afite mujane mu bigo ngorora muco wishure umwana agenda be trend bamukuremwo ubufu umwana be muzima naho nufata ngo kubera ko umwana yananiranye swate ngo reka tumushingire hari uzoba umwishe inshuro zibiri kuko ntumwishe wenyine umwicanye n'uriya muryango agiye kubabaza uyu mwana w'umukobwa w'abandi agiye gushaka cyangwa niba ari n'umukobwa agiye gutuma nanone uyu muhungu nawe azagira agahinda bikaba byanatuma hari abagore basigaye banywa inzoga kubera kuko bagize agahinda k'abagabo babo hari n'abagabo banywa inzoga kubera agahinda k'abagore so nje kumva ngo umwana ananiranye ni ukumujana mu bigo ngororamuco bakamunyorosha akaja ku ipasi yagaruka agashingirwa bakamushingira naho kuvuga ngo umuhungu arananiranye umukobwa arananiranye ngo sitwe tuzobona ashatse kandi icyo kintu kirakoreshwa iyo mvuga irakoreshwa cyane byose birakoreshwa urakoze cyane reka tuganire tugana ku musozo nubwo utaratubwira nyine igihe cyo gushingirwa nawe nyine ariko turabikwifuriza kandi tuzi ko atari kera ngira ngo turahari nyine ku bwawe dusoze rero ugira ijambo ushobora gusoza nyine uvuga hejuru y'ababyeyi cyane kuko ubukwe nyine nubwo babiri bashimanye ariko buhagarariwe n'imiryango imigisha y'ababyeyi kandi nk'uko wabivuze ati abenshi nyine baratenzwe agira ijambo uvuga ku babyeyi dusoza ndetse n'iryo ubwira abasore b'abahungu ikintu mbona abanyamurenge tutagira ni umwanya uhagije wo kuganira n'abana mu rugo ni hafi ya ntawe uzi usanga mu mafamiye amwe papa w'abana yinjira aho kumwishimira ngo bamuhe donc bakaza bihisha paparaje ubundi umwana ntagomba kugutinya agomba kukubaha kuko mwaye nziza ya mbere yo kugira umwana muzima ni ukumugira inshuti akagukunda akakubaha nawe rero devoir impamvu ubona ibi byose bigiye biba ababyeyi bibagiwe rero devoir n'abana bo bibagirwa amadevoir kuko hariho le devoir de l'enfant envers le parent hariho le devoir de parent envers les enfants ni ukuvuga ngo ayo madevoir yombi iyo imwe icumbagiye iri imbere byanga byakunda hagomba kuzamo akantu katari keza rero bihera hehe rero abana bakiri batoya nubwo ndarashaka ariko kameme ugomba gufata umwanya wo kuganira n'abana ukaza wumva ibitekerezo byabo ukumva amavision bafite ukamenya impano bafite ukamenya naho babashigikira ukamenya buri uganiriye n'umuntu byanga byakunda umenya ushobora no kumenya
umukobwa step agezemo umuhungu ushobora kumenya ngo uyu mwana iyo muganiriye wakumva ibitekerezo by'uko avuga ngo no uyu mwana yakuze yonaba n'umugabo ariko twebwe turagenda niba umuhungu agiye muri campus nuko nta suivi nta kumubwisha ngo umuganire kubera kuko nanone agutinya nunamuvugisha nta makuru ari bukubwire turaho turakomese tu ni umwana utotinyuka kuganiriza ababyeyi ngo babwire challenges afite mu buzima ni umwana utoganiriza mbese abamurera umva iyo ni imbogamizi ikomeye rero ababyeyi muhere inshingano muzihere kare abana bakiri batoya mubaganirize mu inshuti nabo cyane cyane dore ko abana ahantu bangirikira ni mu myaka bakiri batoya baha bakuru ni naho bashobokera kubera kuko usanga akenshi umwana ni gute udashobora kumenya impano umwana wawe afite ufite umwana nta mwanya ugira wo kuvugisha abana ngo umenye icyo bakunda ubahe orientation y'ubuzima abantu benshi bagiye baja muri the wrong direction cyangwa se ahantu hatariho kubera kuko nta wamuhaye icyerekezo rero ababyeyi bafate responsibility baganiriza abana yaba ari abasore bakagira meeting mukicara abafite umugisha kuba bari kumwe n'ababyeyi muza mwicara mukore meeting muvuga ibibazo byo muri famille muze si ibintu byose aho none se bigera kuri level yo kuvuga ngo umuhungu ageze kuri level yo gushaka umukobwa ufite imyaka 45 uri muri menopause waciye famille ukunda nta jambo yo bigifata kweri ngo bavuge ngo no ibintu turabyanze aho niba hariho famille cyo ngo ibintu turabyanze ugasanga hari abandi bantu bivanze bagiye gufata responsibility za famille ngo basupportinge wa muhungu ese bari abantu bo nibakaziteremo cyangwa nibande tubite gute nibakaziteremo kuri ya famille kuba yo kwanga ikintu famille nzima apana umuntu kuri umuntu umwe wibwirisa ariko ibintu famille icyarika ikabinonosora byanga byakunda biba ari byiza nibyo yagaye abari bibi rero habeho collaboration entre ababyeyi n'abana iri tact ifashe apana ibintu byo guhabwa amatangazo hakana wabyaje ejo bundi ko muri 2003 ko karaguha itangazo gute nukutabana n'abana ngo muba encadre neza mumenye imbogamizi bafite mu buzima je pense que ile ni ma idée zangu wenda wewe si kubyumva ariko njewe niko mbyumva nje mbona ababyeyi baratereranya abana nabo batababyeyi iyo baguteranye nyine nawe nyine uratakara urakoze cyane reka tugushimire ndetse dusoza n'ikiganiro dushimira ndetse n'abari badukurikiye naho utaha muhorana amahoro y'Imana bye